大家平安，大家vai tu soka teman-teman nama kajenana suribat. Saka tu soka teman-teman nurtia supui na kai nuat semas imazai tua Timotia sangasan. Imazai tua rima sulatan imazai tua ita kayam pacuta puru katu guna makayam. 提摩太前书5章1到16节，拉鲁爱教鲁家supui na kai nuat semas lakuai ni kamu kuda kita galui na sumupu. Maya kirivurivuan na ramaleng alay parusu kamau no papuwarung sun taya madu marka maatsusubu nga alay parusu betiku parusu kinau ramalemalen babayabayan maatsusubu nga babayabayan ulasu kinasi toa nama singki ya su warung sasu para su vetiki alayu wazwa marka babayabayan pinatsaya nanga nua skel na sepaka cidi-cidi anga apa urit lakwa nu izwa adak nu izwa vuvu nuazwa pinatsaya na babayan ula na kituru taya madu semanga setua sipa alayan tua semekemeked di maju nya maju sa barten tua kiliva kenua matalala katua marka vuvu ayatua aichu maban karban nua semas azwa pinatsayana babayan ana sepaka sidil-sidil nekaangano kini paparangzan saka aminanga semas no sinam puzangaran keo aung toa semas sa inuri-nuri toa zemet-zemet toa muada-adau toa pasilingin di madu lakwa azwa na pena terangan na sikudana pinatsaya na babayan balwalut lakwa apa ulit na matsay ayatutsu wa tumuru tiamadu tua inika sika pualan pai no izwa tsau wa inika kisa susu tua kasusu sinaya tua semeke-meke dan ni maju na manguran tiamadu tua saruan tanakuyanan tua inika nama sarua sau azwa uri sepavicik itua katingadanan nua babayabayan pinasayan nua skel no pasariba tua unmapuru sabil saka nakisang skel tua masidil alay sa kamaya mana sevicik saka marigurigu tiamaju tua nangwaan sikudan namalungwa siki varisakadan situruan tua marka alak kiliba ketua ala papi kura tua marka sija rupa seling tua seraparapai saka nakisamula akipa pusensengan tua nangwangwa sensengan na penolat tanga azwa maatsutubo nganan babayabayan pinasayan nua skel maya pavecike maya pavecik ayatwa no nasalinga tua putseke lanan ki isiuram di kiri situ sa sepasariu masa inika pinasusuan tua siniki eses ka patagil au kitaba tua amavrau uta sa vai ka penalipalingan kibara-bara azwa
te azalanan taichu mavana ruangan te maju ru kicapilan tua zuma sa aivivu pena ater-terangan tua inika nangwangwa si aivivu mana sika aku kini menemnan dan nangwa putsuke lazwa maatsutsubung nga babayabayan pinasayan wa tsukel sa pualak sa rasujin tua kina tsemukemukelan saka nekaanganu sipual nuazwa aropua puala tanuitena tsau ayatwa izwanga azwa nas sacaja tua kin susuan sa vaika kiparai tai satan pai nu izwa babayana sinja putsumukemukel tua pinatsayana babayabayan pula pas ilingi nanga maju azwa babayabayan maya papu pauran tua kiukai au kiukai ki makaya pas iling tazwa anekano kini paparangezan aya aichwa kai na sema sinvichi kima zaitwa提摩太前书的5章1到16节aichwa lina tiang kinu sepoi nanga kemalu tu chwa ka jam-jaman na sini putarban januki 上代教会的寡妇上代教会的寡妇这一段经文提醒今日的我们，教会的每位信徒都是永生上帝家庭中的一份子，我们也应该以兄弟姐妹互相对待。当教会中的兄姐生活有匮乏的时候，教会应当定下哪些必要的原则，我们可以用何种方式协助，是我们必须面对的功课。是那样的定。Kasawni na sumputi tu akin asasyalan masolakan cara na maluai kita kiniranda latina na paenat sakatu soka jaman-jaman na sini pakini menemitanwiki 默想我的教会如何关心协助教会或社区中较为弱势的兄姐sinaya tanwiki tu soka jaman-jaman saka kainuli 赐下丰盛恩典的天父上帝我是你信仰家庭的一份子，恳求你帮助我有智慧的心，能具体实际地关心教会里哪些需要协助的兄姐。奉主耶稣的名求，阿门。Mari tu soka jaman-jaman nama kaitina semupu tuamana pada zakat Januari cemas，大家平安。